Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun puhaba memandung murung-rung syirah. Sehat gebili Allah. Nya nyo kada habusi. Nyepat abusi bena langan sepu gebili Allah nyepat na abusi. Ya. Nyo na abusi kalon berita, na abusi kalon bak grup-grup Facebook memacam bago na urung pegah abusi ka meninggal. Na yang post status dipegah abusi ka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi so yang post statusnya na abusi hana abusi so hana lung so. Wallahu alam bisawab, hana lung so yang kacang kelak yang hanayo ni ba Allah ke Allah untuk dijak tebar fitnah dijak pegah ke abusi yang kongkon hana pupu usit. Ya, nyan karena yang fitnah-fitnahnya nak ke perti pengikut-pengikut deje dung yang hanayo desya ke Allah yang ke perti-perti awaknya. Dan bahkan ataupun anu-anu calek yang anu-anu pancuri tujuh anu korupsi dung yang pegah-pegah kongkon yang hanayo ke Allah. Memacam bagona busi kalon berita. Awai pimunan cit dipegah busi kadita. Olehnya na tengku cit yang pegah busi kadirop Inoi Kanada. Kadirop li Kapolda Kanada na tengku pu hanalun tu sona na pasam bangainya pi. Nyu kai tebit lom berita demam yang kagle. Yang kagle ka dipegah busi ka meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya subhanallah. Pu hanayo di manusia zalim lagi yang untuk dijak ba fitnah yang kongkon. Dijak pegah yang hana-hana. Nyata ya subhanallah. Ka kenyataan kepeduh li Allah memang manusia zalim. Kajaitat di bumi Aceh yang hanayo buat di ba fitnah. Tapi hana di makudro jihlom. Seperti Islam munafik. Yang ka kezaliman. Yang ka kesyirikan, jaitat ka di tanah Acehnya. Yang sampo media macam-macam bago dijak perdebit ka busi. Macam-macam bago. Tapi hana pusit. Yang hana pusit. Berangkaban jid dipegot, media berangkaban jid dipegah. Namun hana perkara gitu tapi yuk doh ni ba Allah Subhanahu wa taala. Kon bak manusia zalim yang ka dibaba fitnah ke busi di sini. Alhamdulillah di sini busi sehat walafiat gebili Allah. Nyan man na purti apa syam yang pegah apa yang kongkon yang empat matong nilai kedua nu siram dua nu nilai kedua nu hino pu abusi yang ba fitnah pu urung ba fitnah yang ba fitnah lom kata abusi aci ni cuba fikir saya aci dah abusi kesona di ba fitnah mandum hujah abusi dipertanggungjawabkan abusi bertanggung jawab yang ka abusi hujah ke penguasa zalim ke ulama suhu ke berangkaso yang ka abusi hujah mandum abusi bertanggung jawab. Tapi abusi kalau pernah diba fitnah pegah abang kongkon. Memang hujah abusi kebenaran. Atuh ulama zalim pu yang ka kesilapan dipubut yang kenyan yang abusi hujah. Baik salah-salah urung don. Ya, nyo kana berita lom tanda juan perti pengikut daji buta sebelah jeno dung kalahi. Perti pengikut ulama suhu yang tem pekong hukum penguasa zalim gino pi kalahi jadi dadat. Nyo contoh barang kira laju sedam tuah bak grup memacam bago na wate takalon dipegah ka abusi tapi alhamdulillah ramai si yang sokongan ramai cik yang sokong abusi dalam grup api dipegahnya fitnah long ka kaya abah fitnah ka abusi. InsyaAllah sino abusi sehat walafiat bila Allah. Ya, jadi hasiram tuah betat na dengar perti isu burung tujuh dan perti Islam munafik dum yang kajir kebui segut baik na dengar. Nyan fitnahnya macam ka tu abusi. Macam di fitnah ka abusi. Nyan abusi bayaran kafe, abusi urung pip sabai, abusi urinyo. Tapi hanapu? Abusi tetap. Abusi sabar ya. Ya. Hinaan urung drone yang hana senang dengan lon insyaallah lum sabar. Ya, karena kebenarannya singoh akan gungkapkan oleh Allah. Akan kepedih nyata oleh Allah. Kon ba urung drone. Ba urung drone cik urung perti pengikut penguasa zalim, urung pekong hukum daji buta sebelah dum dia Aceh. Ada na ulama tahud yang kaji kebui dum dia Aceh. Hana pekong li, hana hirau li hukum pot Allah. Nah, kaji kebui dum. Maka anu murid ino yang perti pengikut bui difitnah abusi yang kongkon. Nyepat abusi insyaallah nyepat abusi. Nana abusi kan. Terima kasih beri datat dalam doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.